आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुओइब पाउ लैबा केतै मफम सिंगल लोइना मणिपुरदसु थासिग तरा तरुक्तगी कोविड-19 की वैक्सीन कापथोकनबा मपुंग फाना सेम सारे मणिपुर ngarang कोविड-19 नाबा मियोइ निफु तरुक नाबा फगलक्तुना नाबा फगलकपा अपुनबा मसिंग 19,958 यौरे अमसुंग लैबा असिग राज्य तरादा येन nganuda नाबा एवियन इन्फ्लुएंजा संदरकपा थेंगनारे लैबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमटोइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोइ कयानासु लानफमसिदा माइ पाकनबगिदमक आकाशवाणी इम्फालगी पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइब थवोंग अहुम फेस मास्क उपा फुट तरुक लापना लैबा माइ मिट अमदि खुद सातोइना हांदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी आकाशवाणी इम्फालगी सैरेंगबा मसुंग ड्रामा इबा सनातोन निंगथौजाना कोविड-19 दगी ngaktoknanaba मियामदा अपील तौरदुना हाई Maibam Sanaton Ninthogjana Kurumjari Hauzik Paubugi Oina COVID-19 Laichat Asidagi Ngakthoknanaba Amatangairaba Pambaidi Section Bahaibasina Oiri Sarkarna Laichat Asi Thingnanaba Hotnariba Asigi Matakta Aikoi Punamak Bhab Tamin Naduna Laichat Asidagi Ngakthoknanaba Tangai Padaba Niyom Ahungkak Ngak Nasatmin Nasi Aikoi Kuding Magna Yumdagi Mapan Hek Tolokpaga फेस मास्क नियम चुमना सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजनदुना खुद सा सेंगना हामतोक्सी अमसुंग मी अमगा मरुक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बा हाइबसिना इसा अखोइगी नुक्सीजरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamjagadauribani mayambu amuka hanna खुरुमजरी हौजिक मपुंगइबा पाउ लैबा क्याति मफम सिंगलोइना न मणिपुरदसु थासिग तरा तरुक्तगी कोविड-19 की वैक्सीन कापथोकनबा मपुंग फाना सेम सारे राज्य के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर समजाइना ngahek ki mamangda आकाशवाणी इम्फाल हाई रिम्स जेनिम्स सिज हॉस्पिटल थौबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांदल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चोरसानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उखरुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल याउना मफम तरादा हिदाक कापगी थबक पांगथोकनी जेनिम्स हॉस्पिटल बो टू-वे साइट ओइना खंदोक्तुना हिदाक कापलिंग मनुंग पांगथोकलिबा थबक थोरमसिंग केंद्र के हक्सल मंत्रालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा हक्थेंगना पाउ फाउनुदुना सथगनी महागना हाई हिदाक कापकुदरिबा सिदा सिजनगदरिबा वैक्सीन हौजिक फाउगी ओइना यरुक्त्री लाखलिबा नुमित निनी हुमनी की मनुंगदा सोइदना यरुक्लबा याय हाइना पानारी राज्य के ओइना वैक्सीन थमननबा वॉक इन कूलर अनि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमसुंग हेल्थ डिपार्टमेंट थमले मसिगी मथक्ता कॉल सेंड पॉइंट चाम कुंतरुक अमसुंग वैक्सीन पुथोक पुसिन तौननबा गाड़ी तरनिथोय मपुंग फाना सेम सादुना थमले महागना हाई अहानबा तांगकता हेल्थ केयर वर्कर लिसिंग नेम फोरम हिदाक कापथोकनबा पानम थमले मदुगी मथंगदा म्युनिसिपल वर्कर सफाई कर्मचारी राज्य पुलिस पैरामिलिटरी फोर्स मदि लानमी याउना फ्रंट लाइन वर्कर सिंग हिदाक कापथोकनबा थौरांग तौरी मदुगी मतुंगदा मियामदा पाक्तकना हिदाक कापथोकनबा पांडम थमली वैक्सीन असिगी मतंगदा डॉक्टर समजाइना हाई अखंग अहि अमदि वैज्ञानिक सिंह फोंगदोकपगी मतुंग इना वैक्सीन असि कापदा मियबगी हक्चांगदा सोंनिंगाय अमत लैते कोई प्रिपरेशन लोय लोयजरे अदो वैक्सीन जी मची नोंगिन जी दादी सोइना थुंगरने खले वैक्सीन जी अखोई दी कोल्ड चेन पॉइंट अखोई मणिपुर जो न चाम कुंतरुक ले अखोई जी वैक्सीन थंबंग जे हाइजरिबा चाम कुंतरुक सी लोयनबा अखोई फिटल ले सेंबल लोय हरे यादब अमत लेत्रे अदो वैक्सीन जी ट्रांसपोर्ट तौनबा अखोई गाड़ी ट्राई थोयमले सिसु हुजी फिटल लोय लेरे सिगी मथकदा स्टेट की कोई यामना तंदा वॉक इन कूलर रेना फैमिली वेलफेयर तमगा हेल्थ डिपार्टमेंट अमगा वॉक इन कूलर अनि सिसु हुजी फंक्शन तौरगा कोई फंक्शन तौनो यानो सेंद्रे वैक्सीन जी यांगी कोई एप्रीहेंशन लेबा वैक्सीन जी नि सिगदरा वैक्सीन जी कापगा रिएक्शन फतब थोकदरा वैक्सीन जी ना कानाबो फंगदरा कानाबो फंगोदरा हाइदि मोइदि चिंगनबा याम लेदिसे मसी चिंगनबसी के मारांग अखंगाहि कोई नीति है कि बीके पावल ना हाइबी प्राइम मिनिस्टर ना हंग कुमकोनी माना मसी करीन तक निगाय लेते अगर मसी की इफेक्ट से 42 डेज की मतुंग द फंगने है हिदाक से कानबसे कापो मतुंग द 42 डेज की मतुंग द फंगने ना अदुमाय ना ngरang मोय इंडिया की साइंटिफिक एडवाइजर सिंह ताकि अगर मसी वैक्सीन जे कापदा कोई पब्लिक ता करीदा करीन तक निगाय लेते है न मोयना अदुमाय ताकि
Laibak asigi oina COVID-19 vaccine asi khwaidagi hana healthcare worker amasung frontline worker koti ahumlomda kapkani mathangdana sahi yankhai gi mathakta laiba amasung atop laina laiba sahi yankhai gi makhada laiba singna kapkani makhoi gi masingna sorakna koti kuntaret lom oigani rajya madi union territory singda vaccine kapthoknaba thabak paikhatnare vaccine kappa hogudoriba sig mari lenana Pradhan Mantri Narendra Modi na Rajapun Makki Mukhyamantri Singh ngarang video conferencing gi kuthang wari sanaduna vaccine kappa gi thabak mapung phana pangthokna wa khanakre wari sanabadada Manipur gi Mukhyamantri Nongthom Biren Singh su sarkyaki tabiriba pawsi Akashvani Imphal dagini Manipur dangarang COVID-19 na nabami ni putaruk naw paglaktuna naw paglakpa punumasing lising kuntaret chani panyankai mato yaure rajya gi COVID-19 common control room na ngarang numidang waram thokiba serol man hai hauki pung kunmari da COVID-19 gi positive case kuntra homdoi thengna bagalona na apun ba case masing lising kunipan satruk marputra homdoi shure hairiba matamasida me amata laina asina nawdagi sikibagi paulaite naw paglap gi sang chada marputra tare dasmik chino taruk yaure laina asidagi sikiba masingna sohum humpumanga sukre hauzik active case samri humputra taret lairi Assam Rifles ki none battalion sinduna Kangpok jila gi T Khonom village da ngarang career counseling tribe amasathakre mahiroi kuntra rom saruk yaki ba counseling aduda COVID-19 gi ngak thongna ba section thorang sing amadi mahiroi singi tungi career gi matang da akang ahi sing takpi tambiki Laibasi ki rajitara da yen nganu da nabe avian influenza sandorok pathangnare kendra gi animal husbandry amasung dairying mantraloy gi pauna hai ICAR National Institute of High Security Animal Diseases na hai hairiba raj sing asida yen nganu singda laina asi sandorok le haiba sabchana khangmangam le Imphal ngasi pongwa pauche singi damak auzik Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagasari Kiran Manipur da COVID-19 gi pau COVID-19 gi hidak ka pahurgani haiba Nongmai sindon da airport manaktagi sanalupa munkre haiba pauna Imphal ngasi phongba pauche singi maroiba pawaina phongdari Thangna na numit nini di siba yaudre nauna miyoi kuntra humdoi positive oire haiba pau irei bakta ahan ba headline tawduna phongli COVID vaccine kapagi matang da PM na Chief Minister singa wa khanakre January 13 ta Manipur gi center 10 da COVID ki vaccine kapa hogani haiba pau sanali bakta ahan ba headline tawduna phongli Pawasi morning bell su ahan ba headline tawduna phongli Frontline COVID warrior crore ahumda hidak kapagi asangma senfam center na puthokani haiba Prime Minister na phungdoki ba wafam Manipur melda ahan ba headline tawduna phongli COVID-19 vaccination gi ahan ba tangka ki asangma senfam center na puthokani haiba Prime Minister gi wafam Sangai Express English ta ahan ba headline tawri pawsi asimaki Manipuri edition da su ahan ba headline tawduna phongli Vaccination gi senfam center na puthokani tha khara da vaccine koti kuntra kapa ngamgani haiba PM gi wafam pona phamda ahan ba headline tawri pawasi People's Chronicle da su ahan ba headline tawduna phongli Vaccine dose amada lupa sani da leiduna miyam da phangan gadori haiba paw Isel Express da ahan ba headline tawri mahiroi singna DMU gi Academic Council gi mifam thugai khra administrative block thingsin khra haiba paw naharol gi thotang da ahan ba headline tawduna phongli Waza singi demand ningthine yengsingani haiba Chief Minister na phungdoki ba wafam Imphal Free Press ta ani suba headline tawduna phongli Jenims ki staff nurse appointment pi kibagi file mangan khrabra High Court na Chief Secretary da inquiry tawna ba khangan khrabasu laikhai ta da badagi case eithok rehba paw hialan paw da ahan ba headline tawri Nungthil pobopta airport manakta sakang da busing nang nongmai sindon da myoi ahum dagi sel amasung sana lak rehba paw sana leipaki ahan ba lamai da phongli Higher secondary examination pangthoknaba kosemna miyamdagi feedback kauri haiba paw morning bell gi anchor kalam da phongli Leibak sida BJP gi sungsinaba sarkar lakpadagi state asida oiraroi khanaramba ILP sanahan khibani haiba MP sana jawbole semana phungdoki ba wafam naharol gi thautangi anchor kalam da phongli Kiran Thagachari Dwijamani Loisilakpada COVID-19 gi ngak thongna wa face mask opa phut taruk lapnan laiba khut samadi maimit taru tanana thamba haiba acham thong ohma singa na satpinaba amohanna ning singjari aroibada maroyo pau amohanna laiba ketai mapam singaloina na Manipur su tha sig tara taruk tagi COVID-19 gi vaccine kap thoknaba mapung phana sem sare Manipur ngarang COVID-19 na nabami ni putaruk nawa pagalaktuna nawa pagalakpa punumasing lising kuntaret chani panyangkai mato yaure amasung laiba asigi rajitara da yen nganu da nawa avian influenza sandorok pathangnare paulo jere